Uba dan kupar Sumer ulat her kelai kinong yalam joka UDP Hari Bhoi District halor ka jing ong jung presiden ba dan bok khemdet baka parti ka klem le benya u. UMDC barim ke Umsning constituency baru presiden barim joka parti UDP Umsning circle ulakren ha ka jing kendo bat kilat pathai khubor hanong po ulak kentat ya ka jing ong jung uba dan bok khemdet bah ka jing shisha kaladon ka jing ja penbet bat kubur langru baik tiket an ayo uba sunshine makri banyak khonik election arjar alpulai bat ba uba dan kupar Sumer ulak kubur ban kershan bat Punjab dan buram ya uba sunshine makri uba dan kupar ulak kentat mardor ya kan ka jingkran utai presiden ke distrik dak ba ong baka klem don kum kata ka jingya penbet Henry kat kum ka rukom terekam ke parti bayaki kerteng juki kertong ke bayak khonik election Haga paningkong dewan pha saka district election committee bat nangta ka district election committee kan pha saka state election committee ka badai ban rai khaddu bayano an aya ka tiket Henry klemlong satya kumta Aliang jonga tung bayi langsien mino an ka parti ban ngakwa ban ai ba tip di an pisai kalau ke ka naliang jonga district la pisai tu naliang jonga musim sakil Nasukwa kan bang hiniat dan keren nomor ba kajingong jogi ba don bok andai kajong district mai ba don chile lebe le ke katin bakka kam nami ge long ge ha amar i pikir mau usem aja khalai yong ba don Sumer don di present yo ke issue not kasul ila bakalai ka nomor usem aja khatwe yang jonga ba Hamlet Darling di Samuel Dewan ila Shanghai Beseng Report di ba Hamlet layo tiket naga UDP manong ba ngarang don hakai isu report di dalam lakum naga lam di ban penbai so bukan jelas patai kubo di ban yo jintip di biang di manong arja khatsau naliang jonga hadin mengalak nama na khablai manong ba ngawan pan tiket na UDP ya ka election MDC kalau bawa Nomor 68 tiket hanya itu lagi UDP nomor mesin sakil lah jing peta yang jitip lang yang lihat Dr. Don Paroy yang approach na ilawan ban compromise sekai jing bakala ka juga sama jahalai mat ka condition do ko ngam mikran dengan tiket MDC nang ada ka parti ka pentikana bai tiket MLA zakat pra pinai ini parti ngaploy bende pun ya ka action MDC sa kabut ba ka pani ba nang lam ba dan bo im da tipha ya ka tip ka babyang shawin ai chegla ta ko temanong ba ka party kam simla leben ya kan kala bakla ta bi tipha yeng ka sim nga ka yeng sim dong ba ikimolong ikimolong mahlu mentahing inang don ka party shawin mi dan hadin yong ba Hari jingkran ki ong ba aja khala ngila rem ong ba nek ba indo report yang iba sisai negeri kemong pat aja katsau yong aja khala barem aja katra barem aja katnai hari ke UDP ke rem usam aja khala de ke jingle bakala ke UDP yang ko jelam ba dan bok mlai kul meli report present district la kantai ya ki original UDP tidak sangut kinang pan tiket report lainut gede na ko strong na Muslim konsensi nilai kerana syal ada ngiyo tiket boleh dipilih juga langut ngini trilang ada yo ubri bana part konsi badai pada kongres laksmi kongres ngin persya ke parti ke bakala kam sinul singap iga bubun balang kana ile ngarang ile aku independent before iba lord syai walang secretary jaga parti district ile independent kabut juga di kelas split di kajingram UDP ke bakala jaga Emilia jaga di pelai UDP di hadian mengawan ke parti UDP ke job ni ada kan jadi mereka mau ke job dengan menga job kan sa kau ke para election ke pala kau ngabi kun persya ke sarkar ke parti benar kabor minister kau ke liang ikun ke kabor mo kandidat ba ruspa ngabi kun makalong tong emisi ko handai wala kata ru ngai ke jingile ke batof wala ngaile jingile ko lang bae ngarem nang khatras pa but persya ya meli lumanta ngarem khanyo spa persya yu sitting meli ko ajar
Dr. Bom atau Celestin Ling do. Te banong ba ngire. Pinapai ahai ka Riboy konstitusi, apa Riboy district. Na padeng ki bayo tiket na UDP ada kat pra. Bayhun iba dan bok kemdai iwan hanu kedan gabasan. Mo Kubusan district. Gadam bun bahagabut. Ikong la wala iwan baaru gadam lai hajar steng duna. Te na padeng ki bayo but share. Jadi kau mesti ngarem bangkat pasbak but. Syak ya bajak buat sting tadi buat. Kan yo spa itu setting dia hatu ko. Itu sini. Dia ke parti UDP Muslim adalah flank kalau well established jika presiden barang bak jungi lah dia declare tiket no apa nong stone. Oh, dia declare tiket no apa rambarajar ngam, dia declare tiket no apa motion road. Ari cetu tang mata kan dia kibiyo. Ya ke ke bangila klan pa ang susi kalong ka jingle jong ga party na district bat na ka state hajil wat kan la wala ka jingklan ka party ka wala si party betul jadi iba ka jinglam jong ba men ba mentak ko kinolam ada state a district ngai ba kalenti isang ilendon ka chance mo piang ba pangila man yelam ya sokar hari ta jinglong jong kinolam ibang sempang ibang sotu ya posisi jong ni iba kalabu udak cikli ba bahaya parti UDP siano kan poe kai ke future jong UDP sini jong alon ana kita kinong district yang simle ben ya badu ala ka stiro ko unta nalong dokloy banyak tainya halun ko platform along ready tayo ka location halo longpo ngongan yang silongan wan miniatir ana ki om simle ben ya kayu nalem UDP. Ngalong bakloy banyak tanya open debate khmat press media.